Hello, good afternoon. Everybody's looking nice and good. Hi. Hello. Ayos ah. Hello, Supermark. Good afternoon. Afternoon, Burj Khalifa. So a quick background about DGR. This is an annual event participated by, I think, almost or more than 80 countries worldwide. Yes. So this particular event is in support for men's health and also to find cure for prostate cancer. So this is an annual event. So actually you can donate online to support for finding cure for prostate cancer. So this is a simultaneous event all throughout the world right now. And as an initiative here in Bohol sa mga motorcycle classic riders, so gumawa kami ng ganitong activity also in support for this DGR 2020. What we call dapper look. So sabi nila dapper means stylish or somewhat like gentleman. Japon sa. Yeah, actually makikita natin yung mga kasama natin doon. They're also having their best dapper look attire. Hello sir, good afternoon sir. Pwede ko matanong sa inyong gisot, Japon sa kayo lagi. Ano ni mga asyong sa longga looks na. Kaya idol na ka na. This is your boy, J Skills TV. Subscribe mo na eh, support Please local. subscribe to my YouTube channel. No? Thanks. We have here Bisaya rider. No hurt. Init-init. Bugnaw na kayo. Bugnaw na kayo. Tiis ganda action ha. Masa man imong motor gidrive nun? Kini Sir, mangutan ako sa itong ruta ron sir. Okay, so from here, so manawag ta dire, pagbas ta dito sa Junction. And then from there, straight ta sa CPG, labay ta BQ. Crossing sa St. Jude dapit, saka ta padong ICM, and then labay ta sa police. Di ta magpadakop. Magpadala ta. And then Kompleto now- kay papel niyo. Okay na. Okay na, okay na. Chill. And then now-
Ano bro, kumusta man atong experience bro? May kapoy kayo eh. Kapoy Init yo. pa kayo. Tis ganda good. Kira kayo. Okay kayo? Testing na gyud ko og DJR. Grabe aso-aso. Super fun, and I hope next year marami ng participants na sasali, and I hope na we'll have more sponsors. I hope that maraming mga Boholanos out there na malalaman nila yung awareness natin of ano yung pinopromote natin na awareness regarding men's health, and also in support for funding for a cure sa prostate cancer. So that's it. Thank you. Nice. Kubog na usa. Oh, kubog na usa kay. Grabe ka init. Alright mga bros, andito na ako sa Dawes Bridge no. So dito ko na po tatapusin ang vlog ko. Thank you guys for watching. I hope nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like, share at subscribe kay Burj Khalifa no, at saka sa mga kasamahan ko sa motovlogger, sila Supermark, Bisaya Rider Motovlog, at saka sa mga ibang kasamahan ko. Ingat kayo palagi, ride safe and peace out baby.